Ia tahu sapai jama-jamang macin nai koruntu jama-jamang. Ia tahu lolongan waramparang macin nai ko mama ni tinro na kuan ni. Ia tahu kasia-sia macin nai ko mega waramparan na pada tahu sogi. Itu semua adalah kebahagiaan yang sementara. Yayasan kebahagiaan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doni mene patalah kasih tandra syukur kamarajata nasaba pamasena kutupak kamasena lor pada di manang. Atu padang kasih pasilenar ngi perlu sampaja subuta nasi bawai berejama. Kotorupai mas salawanan niya salamaka masa lori ale malabina nabita tona saripa masina niya salamaka. Nabi simatapati roaki asalamaka riwanu alino labi-labi pa riwanu akhiramati insyaallah ta'ala. Bapak-bapak sidang jamaah jumuh subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya roidi tu riwan walino padang kamanang isapa dan umumnya kita sebagai manusia tentu mencari kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi tega jero ya kebahagiaan. Ia rotau malasero. Tentu bahagia iku madisingi. Makotoro pai matau sapai jama-jamang. Ya koruntu ni jama-jamang. Bahagia itu. Kotoro pai matau melo boting. Tentu kebahagiaannya di saat dia sudah duduk di pelaminan. Dari Purana roh. Tapi itu kebahagiaan yang sementara. Maka dari arae sagirun yatlubu kabira. Wa syekhun waddu lau sagira. Kadai arae ya ro anana ro macin nalada ko batoni pada tau marajah. Ya tu sia ro tau marajah ro macoco ni. Melo ina sa dingalena li sumo pamalolo. Ya ro tau sapai jama-jamang. Macin nai koruntu jama-jamang. Ya ro tau lolongan waramparang. Macin nai ko mama ni tinro na kuan ni. Ya ro tau kasia-sia macin nai ko mega waramparan na pada tau sogi. Itu semua adalah kebahagiaan yang sementara.
Tiga yasan kebahagiaan yang abadi. Maka dari lalanna aku ramalabi man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Nigi papole amal soleh arane togiha makun rai togiha nang kamui matappa fal nuhayyannahu hayatan thayyiba. Nah inilah tujuan kebahagiaan menurut sesannatu pandritata rilalanna ya fal nuhayyannahu hayatan thayyiba. Maka kami akan memberi dia kehidupan thayyiba. Tega na yasang yaro thayyiba. Katutu makada halalan thayyiba. Yana halala naga thayyiba toniga. Kada itu pandritata tania ia mananna halala yanre thayyiba ni. Tarega thayyib ni. Di seki garemi tai kulkasta. Katokoro wirin nataroki makada halal. Tapi makanja gayan riyar kulkas itu kapan? Jadi dena yang mananna halalae nasang ako ramalabiye halalan thayyiba. Dena yang mananna halalae. Sebahagia saja. Makotoro tujuan kebahagiaan itu tidak semua yang kita senangi, tidak semua kehidupan itu memperoleh thayyiba. Tiga royasan hayatan thayyiba. Nomor sidi makadai Andre Gurutta Ibnu Abbas. Ya rotallai hayatan thayyiba as-sa'adah, kebahagiaan. Pada ya renangi irampiro, tapi itu kebahagiaan yang sementara. Jadi taumatapae kebahagiaan yang kita damba-dambakan adalah kebahagiaan dunia maupun dia di akhirat. Ada yang kata makada magi je tak bismillah ko meloki patuoi lampui. Dega haro na tu ko de nak bismillah ya ko mu passak mo ya rosa kelar na ro pasti tuoi. Magi mu baca bismillah akan ibedate di sibawa atau matapai. Nasaba ya ko ipassa iro kelar na lampue. Nah dia tu mak baca bismillah itu ya ro lampero tapi dia tu lolongan apalang. Dia tu lolongan apalang. Nah, inilah kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka dato si Andre Gurutta Al-Qushairi ya jerotallai kebahagiaan tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Tapi kebahagiaan itu menurut Andre Gurutta Al-Qushairi innama ya'rifu bizzuk. Kebahagiaan itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, namun pikku bateta pakasingi ada data untuk capai iro kebahagiaan iro aideje naja jinasa Andre Gurutta Al-Qushairi nasaba iro kebahagiaan iro irasa kami denai bahasakan irasa kami yang kena makada iro talla kebahagiaan halawatut ta'ah, manisnya beribadah
atau manisnya taat. Yanai di kebahagiaan atau matapa kotaku pura ki masam pajang we menyamang isading mapuasa ki tapa bam mangaribi tau we merdeka ki isading. Kita merasakan kebahagiaan di saat pura ki makasirian menyamang isading. Makotoro paimang malisa ki kode panai pigau paralui. Madari ki matin rowan ni tapa maringar raki la depa wasam pajang isa. Tapa tasela ki moto masam pajang pura ki mak beresalang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pura ni masam pajang. Alhamdulillah. Nah, disitulah halawatut ta'ah. Kebahagiaan di saat kita melakukan ketaatan. Katoma kada yaratallahi hayatun thayyibah al-qanaah. Al-qanaah. Yaro isapa eriwanu alino yako ilolongangi waramparata dene patta marilalan natita. Okko milimatta monro. Nah yaro yasang al-qanaah. Apana tarasapi ni yaro. Maka da yaro waramparang angke ipasipulu riwanu alino okko milime itaro dene itaro kuatita. Maka Anda akan memperoleh kebahagiaan. Yaro al-hayatut thayyibah. Angkato makada aide yaro talae kebahagiaan ar-ridha. Agi nareki pungala ta'ala baik itu takdir baik maupun takdir buruk tataki je reda. Kadai sesana roto panritata yako mutarima ni si bama decing. Yaro takdir baik ke si bawa takdir yang buruk, insya Allah Anda akan mendapatkan hayatan thayyibah, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Katoto panritata makada aide yarotalla hayatan thayyibah yako irasakan ni an-najwa. Kato makada aide yarotalla kebahagiaan yako irasakan ni nasimul qurb. Tegayasan nasimul qurb kada itu panritata yako tanaki. Nasaba katutu tau cede macaisi. Kadai nabita ia tu tau matapa salah sit di carana tu dena puji macai. Matenang. Si bawa al-aman. Aman. Ti ama perasaan na. Ti aman. Katutu tau tali was-was. Angkana cede tau pakai doi palana nah kadai mesi rumah le agagaku. Pokoknya taliangka pirasana makalalang ini membuat kita tidak aman. Namo tahu sidape nama jatuh na sading. Yakun ka taliangka kecurigaan lalu mi tahu uko sidape na motor na tapanasan ni memalai motor. Namo isi bawa tahu makinge makalaleto isading. Namo manipik ko kanja taidi yako tali dena leki hatta tidak memberi kita husnusan, selalu berprasangka yang buruk. Nah, maka salah satu yang dapat kita peroleh hayatan thayyibah ini selalu merasa aman, selalu merasa tenang, selalu merasa tenang. Pokoknya tuh tahu mata pak yang bisa memperoleh kebahagiaannya itu talima senang. Ya rawasang masana tania malele tania malampe pak bekeng tania kadareking loi masigi we bana senang sampak masam pajasunna yolo napak batawe yare ga sampak masam pajasunna napak kama tawe sampak tuda ukur masana napak batawe atau
Ya rayasa masenang. Angka to terlambat si pale tau masenangnya, terlambat tau masenangnya. Melo ni kama tau napai nonno pole ribolana. Masenang matullo masih dina lah na sabah makade na bitta. Ya kalau aku masih aja mulare. Jokka-jokka ko. Komangi matu masam pajaki dalam keadaan merasa aman dan tenang. Merasa aman dan tenang. Katutu tau masam pajang. Ya koroko ina pasi jama si basujuna. Ay dito nama senangi. Dito nama senang. Yang kanang katotu senang rilalan na sampajang itu manca jirukungi. Dena sasampajata ya kopada ya ronang ero degaga sanna nasangi papiki atumak nina. Maka sipi tatonna napa rokok maka sipi rokok na napa bangkis si pemang maka si pema tatonna napa si suju masenang bapak-bapak. Tapi kadaya andre guruta Imam Al-Qushairi sininna ya ronange itapuero nikmatnya beribadah masenang matenang dena puji macai semuanya itu termasuk hayatan thayyibah, kebahagiaan seorang muslim. Yang terakhir maka datoi topan ritata yarotalla kebahagiaan ma yakunu ma'al mahbub. Apabila kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Manasai to manyamatoi isa diko sibawa ki toripujita. Nah, manyamang. Tapi tegaro tau ripujin na tau matapa namorosi dia tentu ni malada ipoji pungallah ta'ala. Tapi makadai pungallah ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Makadai nabita ya komalakdai mupuji pungallah ta'ala acindrolai nabita komangi napuji ki pungallah ta'ala. Jadi puncak segala cinta seorang muslim itu puncakna yanaritu papujinna lokori nabita atau nasare pamma senanni asalamaka. Nah sabab makadai pungallah ta'ala kumalakda ko mapuji ko iya acioko oko Nabi Muhammad. Jadi ya komelo ki mapuji lori pungallah ta'ala pakasingi batemu makkatan ni risininna syariat yang dibawa oleh baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena maka dari lalan nah desa pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nigi tau niya nasaba pungallah ta'ala si bawa nabitta tau nasarepa masinan niya asalamakan fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka ia tu nakata ye latu toyo ku pungallah ta'ala si bawa nabitta. Pamangkanat hijratuhu lid dunya yusibuha awim mraati yankihuha. Ya miko ya ronia naro pigau si de sewa nasaba melo ipubene makun raye ya napura napubene ya rumah kun raye latu ni kutu kebahagiaan na dena na lori pungallah ta'ala si bawa lori nabita. Jadi mapamula kiti di moto tinro angkat tulalang komang ya rosinin na kehidupan taro dibarengi dengan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka nang raya na pungallah ta'ala man amila salihan min zakarin wa unsa. Tiga to si pale yarotalla ya amal salih. Yarotalla ya amal salih makanja. Tentu manassa makanja pakkasiwietta sampajatta puasata sakkata hajjitta manassa ni rumah kanja.
Maka dasi tu panritata as-solihu yanfa'u lil gair. Ia tu decengnya termasuk tu deceng ya ko maki gune ripadatta rupa tau. Yang karena makadana bita khairun nasi ampa'uhum linnas. Tahu kami nama saromalap di tuori wanualino ya naritu bermanfaat sesama manusia. Ya roh amal saleh bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka 2 syaratna komangi iterima. Nomor di harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi dena yang mananna ya sange makanja termasuk ya amal soleh. Tapi iro nitai pak kita mata makasing insya Allah waktu itu mancaji amal soleh. Nomor di sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat ini ada 2 macam. Yang pertama perintah, yang kedua sunnah. Para lutoki matika oke makada ipalayole paralue nania sunnae. Aja tagoso imasam pajat tangabani na deta moto masam pajat subuh. Lau pero itu sampajam panita. Aja tabalu ibolata taliangnya ding. Jadi harus kita dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Kata tahu loi haji, ni mak dempo, ni masai, tapi dia nalau kupu padang Arafah, maka sia-sialah hajinya. Tapi aja tu tak paham maka dah berarti dia nawat dikilau haji, dia nawat dikilau umrah ko dia natupole haji padeto. Nasaba berdiri sendiri ia rupa kasihnya. Ya media na janji ya ko angka tahu masam pajang jadi harus hitungan na tu isa tega telah rukun tega telah sunnah dilas sampajang ya ro telah rukun kom mangimancaji kehidupan ta selama ki riwanu alino makotor riwanu akhira ko masam pajaki parallu tu laya japui si bama deceng angka sewa-sewa rilalanna sampajatta yako isalaiwi dena asa sampajatta. Angka toko ipigaui tatambai apalatta. Angka toko isalaiwi iselaiwi sibawa sujud sahwi. Aja kama makasingi sunna na sampajatta na dena jaji paraluna dena suku rokokna dena suku sujudna we bana kanja pangupuna capu suratul al-baqarah na baca tapi dena suku sujudna dena suku rokonna tipu sunnae de na papole paralue dena jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada makasin ni pahatta ritujunna ya roh nasaba detan na tumasam pajasunna pak dapi waktu kode patumasam pajalor ya rosunna bak dia pura pitu masam pajaparalu makotoro ya rosunna kabelia sebelum kita melakukan salat fardu jadi selalu lebih utama hal-hal yang fardu maka dia nabi ta tanasare pamasenan nia salamakan rilalanna hadis kursi ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in afdal min ada'i maftaratu bihi. Edena gaga pada masa romalap di ipigau pakasiwiange yanaritu angke mancaji parallu riseseta. Maka daya andri guruta Imam Sya'rawi angkatotu amal soleh ipakasingi yana copok na amal soleh masam pajasa suku sampajanna tapi napakasingi sih napakasingi ban nalak da napakasingi sampajana ban nalak da napakaraja sampajana de namelo masam pajang
ya kode na suku mana sara-sara na si bama dece pokoknya si suku-suku na pakasing katau make bujung na sabanis sange maka daya ro bujungnya ro bermanfaat kepada masyarakat di sekitarnya tapi angka tahu pasuku iya ro kasina ro kutuma bere wae malai salang napa jokka ya ro salange ro lokko yo lo bolana masyarakat nah napa suku ide cenge ya sanne maka dia andre gurutta imam Syafi'i wa ahsinu fil bait ya ko meki mangalli paralluto ipasuku de cenge meki mak balu paralluto ipasuku de cetta nasabangka to tau mangalli wede je na melo mita ipa balu saro alena mi melo malli sempo de na mita ipa balu saro nissa ni makada aruasa bu ya modalana makadani pak balu 10 sak bulan tawamu pilih masak mesa parogi pak balu makanya andre gurta imam Syafi'i na moja mangalli ko ape de cetoko komisan ni makada on kana nasaro yewe alli ni we moya ro yawana modala meto na tawari ya apa yang dimuliakan makotoro ko tu makasih ya bapak-bapak ibu makotoro ko tu mapedece daripada tarupa tahu makanya andre gurta imam Syarawi angka tu amal soleh suku madece ni tapi napa suku mopi napa suku mopi man amila solihan min zakarin wa unsa yaitu amal soleh mega bapak-bapak ibu maka perlu ya atur ajak kamata palayo ya rusunna yang kalingai pacarama maka da komelo ko masempo dalle nasaba macina to kije kon kawarampara yite ustasi maka dai pasti tongan na pau iwe ha maka daman yang ustasi komelo ki masempo dalle tabaca suratul Baqarah katallu ya kuasoi katallu ko wanni tonga harona sang ustasi ko meki masempo dalle tapi tega na wattui pake lo jama-jamata meki baca suratul Baqarah katallu napa tapi te ni rumalumu para na makade tabaca liila fi quraisyin katallu napa tabaca al-fatihah kapitu iya na tapake aja na yaro al-baqarah ro katallu ya kwaso katallu to ko wanni wedena tutulo galu terlambat itu loh Bapak Guru, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Detona koro, detona perlu paloyo mana ya sunnah itu ngi masa romalabi dan amalan sunnah itu memang seringkali menjanjikan pahala seakan-akan lebih afdal daripada yang perlu itu. Kita baca-baca gari hadis Nabi. Madari itu dia natap ya paraluna padahal masa romalabi ya paralu pak dapi mi pati pami atau sunnah ya ko ikawal li Pak Bupati ya garo pengawal na rumah saruma labi ya harga Pak Bupati dan tu Pak Bupati pengawal mero tapi pengawalnya tu madari lerita samana nakalalot di makotor hadisan Nabi ta kona rampe sunnah maka deh la yazalu abdi yatakarrabu bin nawafil hatta uhibbu ya kodena baca ya renang ya rumah kada pakkasiwiak kami nama sarumalap diri sesena punga Allah ta'ala pakkasiwiak paralui tapaya mina baca makada angkamu pitu atakku pigau pakkasiwiak sunnah gangkanna upojiwi oke rona pasandre punga Allah ta'ala papojinna pangkau kesunnah maka damin nangero pakasiwia paralue masaru malabbi tapi papujin na pungala taala na pasandre kusna masaru malabbi mana jero yero kasih-kasihna ipaloyo iparente nania sunnah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kadai tupan ritata tungkat tu pakasiwiang
ia pana tarima malampui pungalau subhanahu wa ta'ala yako ipigau nasibawai ikhlas. Gaya sang ikhlas. Maka daya andre guruta Imam Al-Ghazali ya rotalai ikhlas pada kutupura tadampai ka pada kutupura maka beng pura ki jambang katiya beng okoro kaya beng dena tumelo li sumita iro pura ya beng nangero makotoro pangkau kang ikhlas dena nai reke ko pura ni pigau dena nai reke makada mak bere ki barana masidak ki tapi latu ibulana boy 100 bunange ro boy kapaka mandre basso yang karena masa sekali oku bolana na parasan nange masumbang kurangi keikhlasan ya pokoknya purai mak bereng pada nange ro jambammu angke musalai namoje melo muli sumita idito apalagi tapi madari mema je itu isan ni makada tai toke ikarawamu pinapa mau aku memang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasahabat na nabita waktu nakomo pamakka we arawane kami nama garata degaga cau kasing wajajinna tapi tamai selang nasalai mananya ro ramparana latu mati makadai nabita tutui ulunna nasaba ko tutui ajena dena tatutu ulunna kena batena ro perjuangkan agamana nasalai manang waramparana nasalai manang kampuna komangi nilok patoyoi mencapai kebahagiaan yang abadi baik di dunia maupun di akhirat. Tentu mega contoh na bapak-bapak ibu-ibu. Pangulutta Sayyidina Bilal itanra batu. Melomi puadai narima kadana ahad dega puaku sangadinna pungala ta'ala. Ya mirona pertahankan ro. Makokoi di makada ya mirona pertahankan. Naitanra batu lakak na kutanganak pada kasih. Dena salai nasaba nalolongan niya ro kebahagiaan. Nita niya ro kebahagiaan yang abadi baik di dunia maupun di akhirat. Namu aga mugo kang dia idena lese nasaba naruntuk niya ro halawatut ta'ah. Kasinna ya ko makasiya kasinna ko nalolongan ni agama jadi situngat-tungan na tu kebahagiaan yang abadi angkai okko agamata bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detan na parentaki pungala taala kotania decing dua wanua na tampung. Detotan na teki pungala taala ya kotania mudarat na tampung baik di dunia maupun di akhirat. Namun itu akalami ipake wadito ita makadai amal soleh yewe. Betulama balu naik kalasiat tahu ya idena para luhat desa sini si bakora makada majai ya tuh. Ya ku mak balai tahu idena para lu je hak desa si bawa akurang makada tania amal soleh ni mata bapak-bapak ibu-ibu nasaba iro pangkau kata idi rupa tahu waddi yukuru nasi bawai akalang waddi to yukuru nasi bawai agama waddi to yukuru nasi bawai pakitati jadi megamu ukuranna amal soleh yang karena makadai itu rilalan aku ramalabi min amalis soleh detoto ne rulle pigo mana ngiro pakasi yang amal soleh tapi te waddingi bermanfaat jadi pangkau kan linota jadi tu pangkau kan akhirata tapi makadai nabita ya ko makasing dia mu mapa mula ko moto latu matin roko pemang pakasiwian mana ngetu ya mironange parallu ipadecengi pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli nigi tahun niat pigau si di pangkau kang pakasiwiang ampe kedo madeceng nasabak pungala ta'ala nalolonga to itu risese na pungala ta'ala si bawa risese na
nabita. Nigi-nigi to si tau niat untuk lolongangi lino kebahagiaan dunia saja yang dia niatkan, tanpa dia niatkan kehidupan setelah dunia ini, latu okom itu kebahagiaan nah. Latu okom jadi meloki boting si dimakun rai tania kangi dunia akhirat. Komangi mancaji apalagi meki lo galungi matana-tana ki komangi bermanfaati nangka nandre masyarakat yare gang kanare kamu presiden ya maka dato suasam pada pangan konro manfaatna ya ro ane jadi tanya kami maka da matana ka iye komangi angka nandre padaku rupa tau nasabade itu le mandre mana ya risa galuta sehingga kita mendapatkan pahala kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan. Mamuri baraka lori pada di mana terutama lori alena pacorite. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafur. Kalau ya tawalla salin, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.